yewe ndi mu bantu babashije kubageraho bakirimo bicwa ndibuka baduhamagaye ari abantu benshi numvise ku ma telefone ku ma YouTube bashidika ku isaha abantu bishwe saa yine za nijoro. Ayo masaha twari tugitaramye hano muri centre nari kumwe n'umuvandimwe Gilbert na David n'umuvandimwe witabye Imana witwa Claver. Numva umuvandimwe Yarakiza David arampamagaye arambwira ati nimba haraho mutabaza mutabarize abantu bashize. Mpamagara umukomanda w'inshuti wari uyoboye ikambi ya gisirikare yabaga ahangaha yitwaga Budigoma, ndamubwira nti abavandimwe abantu bacu twatewe mu nkambi tugerageze gutabara abantu. Arambwira ngo komanda wa brigade ya gendarmerie aramuhamagaye ngo batangiye gutabara, nawe arambwira ngo bohereje ingabo zatangiye gutabara abantu. Turamanuka n'imodoka y'umuvandimwe Gilbert ndetse tumanuka tujya mu nkambi tuva muri centre, tumusaba ko azimya amatara kugira ngo natwe tudahura n'izindi ngorane. Byadutwaye iminota ngira ngo none nk'itatu kwika hariya mu nkambi abantu bariko bicirwa kuko n'imiryango yacu yari iri yose. Twahageze dusanga abantu benshi bamaze gupfa, abandi bamaze gusanga basohotse mu mahema, ariko nanone abantu benshi bari bamaze kwitaba Imana. Hanyuma turagerageza gufata abo twari dushoboye gufata. Nirukangiye mu ihema umuryango wanje warimo, usanga bamwe barashwe, ababyeyi banjye bombi bari bamaze kuraswa. Usanga Mama Diane ariwe mubyeyi mudamu wa Sigamarume Muvangi amaze gupfa, murirana na mukaka ariwe nyogokuru mu Kirundi ahetse umwana nawe warashwe umuherezi wa marume witwa Edouard, kandi yamupfiriye mu mugongo, nije wamujishuye Imana mumukura mu mugongo. Ndamubwira nti Imana yarangije mujishure mumukura mu mugongo, tumurambika hasi tumupfuka igitenge yaramuhesemo. Ayo masaha yatubereye mabi, twagerageje gutabara abo twari dushoboye, bamwe tubashyira mu modoka ya Gilbert arongera arazamuka, abantu bakoma induru hirya no hino. Ubutabazi ntibwabashije kuboneka uko abantu babutekerezaga, ariko abantu bamwe bari babashije gukomereka bakibasha kwigenza. Twarabafashe turagerageza kubahambira, bamwe bari baguye mu tunevu aho hirya, abandi nanone bari bamaze kwitaba Imana, abandi amahema yarimo kugurumana, abantu barimo gusha bavuza induru. Kominote internationale ko yaduhereza ubutabera, turasaba leta y'u Burundi ko yaduha ubutabera ikarenganura ayo maraso y'inzirakarengane, ababashije gucika ku icumu bakazahozwa n'iryo. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Muri make rya joro habaye amasaha ya saa yine, twari mu bigo bisanzwe tugiye kuryama. Mwanya muto papa araza, hari ukuntu bakundaga kujya gutarama, atashe twumva urusasu bisanzwe. Papa arasohoka aravuga ati reka turebe ukuntu byagenze. Naho twamuherukiye kubera amasasu yahise akomeza aba menshi cyane, ananirwa kugaruka aho twari turi kuko shitingi yacu yari hagati neza.
haciye umwanya mutoya mukuru wanje niwo watangiye niwo barashe mbere ako kubera ahantu bamurashe atari ahantu ntago yabimenye yaje kubimenya nyuma ariko yaravuze ntima hari ikintu numvise kinciyeho hashize umwanya muto mama nabo baramurasa irya mbere irya kabiri irya gatatu haciye umwanya muto hari abantu bo kwa Gaturuturu baho mwihema umukobwa umwanya mutoya sinzi uko twabwiye mama ngo reka turyame kugira ngo twihishe mu yindi mirambo yari ihari barangije nanjye barandasa bari make abantu benshi barabarasa bakagigi twari turi kumwe mukecuru bari bamwishe na Nyambo n'umwana bose umwana w'umutecu turavuga ntitwogumamo no kuko barimo binjira bareba abantu bagisigaye mama ntabwo yagendaga kuko bari bamurasha ahantu ku kuguru kumwe gatatu turasohoka tugerageza kwegera ku ishitingi kugira turebe ikintu twakoresha kugira ngo dutabure ishitingi dusohoke tugeze imbere dushaka imbugita turatema ishitingi turasohoka dusohotse gato twahuriye ahantu umupapa witwa Ntore bamurashe mu mutwe adashobora kugira aho aja turamukwega tumushyira hari ahantu ku mufurege ukuntu tumusigamo kuko twese nta mbaraga twari dufite kugira ngo tumutware ikintu nibuka muri iriya joro ni uko habaye ibintu biteye ubwoba ni nk'inkuba yakubise ihitana abantu benshi kuko abantu bapfuye impfu zitandukanye bishwe nabi hari abishwe n'amasasu hari abishwe n'imbugita hari abatwitswe kandi batwikwa mu ngeri zose ababyeyi abana abapapa abasaza bicwa nabi pe bicwa nabi iyo niyo imaje ngira mu mutwe uribuka ko bicishije abantu imbugita n'amasasu abantu mu gatondo abantu bamaze gupfa niba kubwiye ngo byari bimeze byagenze gute ukuntu nibuka mu gatondo gusa nuko ndibuka deja ndi iruhande rwa mama yari yakomeretse cyane bamurashe amaguru yombi bamuteye na grenade hano bamurashe no mu ibere niyo imaje ngira mu gatondo ko nijeje nyine twari kumwe nta wundi mwana wari uhari abandi bose batatanye nta wundi muntu wari kubona kandi tuvugana turi benshi niwe muntu nije gusa wari impande ya mama abandi bose ntabona ariko mbona twagiye dusura kubonana hari n'abo twabonanye nyuma y'amahinga abiri kuko bari batwaye mu bitaro ariko byari ibintu biteye ubwoba umuntu akiri muto kubona izo imaje kubona ukuntu abantu bababaye kubona mama wari aho nta bwenge afite noneho uri na muto atawundi muntu kuri iruhande ni ibintu bikora ku mutima cyane nyuma yo kubura banyu ingaruka byabagizeho ni izihe mwabaye mu buhe buzima nk'abacikacumu ingaruka zari nyinshi cyane kuko ndibuka ko nyuma yo guterwa twabaye iminsi myinshi mu bitaro noneho twari dusigaye tutanakwiye kuko musaza wanjye yari yapfuye mutoya murumuna wanjye yakomeretse mama yakomeretse noneho dushwiragiye dufite inkomeri dusa n'abantu mbese ibintu bitandukanye
ubuzima bubi cyane tumara igihe kirekire mu bitaro mu buryo nta famiye yari ihari twari dusigaye dusa n'abantu bibera mu bitaro. icyo musaba ubu nyine ni iki kugira ngo mwumve ku mitima yika? icyo dusaba ni ubutabera, nuko tworenganurwa, abacu bazize uko basa bakarenganurwa, tukaronka ubutabera, abaturusha inkomezi bakatuvuganira, ababikoze bagahanwa bagakurikiranwa n'amategeko. uyu munsi kwari ukwibuka ku nshuro ya 20 abantu baguye mu Gatumba, kugira ngo mukomeze mwibuka n'iki kibatera gukomeza mwibuka? dukomeza twibuka kubera hafashije abantu bicwa n'abantu, ntabwo ari isi yasamye birabamira. nyuma yabwo abantu hari n'ababirekamye ko aribo babikoze. hari amaraporo ya Nasozi yasohotse avuga abantu bishe abantu iyo bari bavuye imyanya barimo mu buyobozi, ariko sekiyekiriye nyuma y'amaraporo yasohotse avuga abo bantu bose nta kintu na kimwe cyabaye. ari leta ya Kongo yafushije abantu babo, ari leta y'u Burundi abantu baguye ku butaka bwabo kandi bafite ubwo bubasha ntacyo barakora kugeza no munsi. turibuka kugira ngo tubasabe bagerageze turebe nimba bari abantu bohanwa, les victimes bakaba indemnisées, acitse amaguru bagacika amaboko, bakaba ntacyo bishoboye kwikorera kandi hariho abantu babikoze. wanashaka mugabo nyuma y'ayo maraporo hari n'ababiziye mbere. kugeza uyu munsi nta kirakorwa, ese mufite espoir ko bashobora kubarenganura? bazabarenganura fete nibo bashobora kuturenganura, nibo bashobora kubijana lahe. niba batarabikora tuzobicisha mu zindi nzira, bizokora, bizatinda cyangwa bitebuke, ariko bizakora. twebwe tuhari cyangwa twaragiye abana bacu bazabisaba kandi bizakoreka.